Psi na ulicama svima smetaju. Sa jedne strane, građani očekuju od nadležnih institucija grada da reši problem, a sa druge strane institucije apeluju na građane da i oni budu odgovorni i da ne ostavljaju pse na ulici. Napušteni psi završe u azilima. U Beogradu ima naših gradskih 5 azila, to su azil Rakovica, prihvatilište Kovilovo, prihvatilište Ovča, Zemun i Palilula. I u njima se nalazi preko 3000 pasa. George Clooney, kao i druge poznate ličnosti u Americi, su se priključili akciji Ne kupuj, usvoji psa i poručuju da pas nije statusni simbol, već prijatelj. Slične kampanje vode se i kod nas. Toliko je malih divnih pasa na ulici koji čekaju samo na vas. Mnoge poznate ličnosti koje su usvojile psa sa ulice ili iz azila priključile su se akciji ne bi li motivisale građane da i oni postanu društveno odgovorni. Ovo je Sonja, ima 2 godine i nalazi se već nekoliko meseci u azilu gde uporno čeka svog najboljeg prijatelja. Mnogo drugih pasa poput Sonje čeka da neko dođe po njih i da mu uzvrate ljubav. Svi psi koji se nalaze u azilima su vakcinisani i sterilisani, pravi novogodišnji pokloni. Da kampanja Najbolji prijatelj veoma uspešno funkcioniše, pokazuje i broj usvojenih pasa. Ove godine udomljeno je oko 500 pasa, što direktno u prihvatilištu Rakovica, što preko naših akcija koje smo imali jesenje i sada ovo novogodišnje. Veličina i moral nekog naroda može biti izmerena njegovim odnosom prema životinjama, rekao je Mahatma Gandhi. Bilo da su na ulici ili u azilu, psi bi sigurno voleli da imaju svoje vlasnike. Mirela Živković, televizija Pink.